پشتی نمانا بشار اسد لهشتی و مهی اتر سوریا نکتن روجاوا نافخویه یان روجاوا روشحالاتا ناواراست و کندابه نها سوریا بویا روجاوا کا جهانی یعنی جهان فوکساوی لسر سوریا بزانن د سوریا نودا د پاشا روج سبا روجا سوریا دا و چی سوریا یک دروزو بیتن آیا پاشا روجا کا زلال هيا سوریا کا دموکراسی و هر وها اوله و دروزو بیتن لگوری خواسته کا کومالگاها نف دولتی ده همان دم دا یان ده کیلکا وی که دا پرسا کرجی هيا هر دما بحثا سوریا نو تکرن اتر پرسا کرجی یعنی مجارکا گلکا گرنگه لسر آست نف دولتی لسر آست سروکانو سروک وزیرانو وزیرن در و دکورو کمبونو میتینگن جهانی دا بحثا کرجی تکرن پرسا کرد چارنویس کردان ده سوریا نو دا و مجاره گوتو بیش دکین دگل برس کمال بورگای سیاست مدار لأنقره لاستودیت مدد گل مدا بیتن برس کمال اوار باش تو بخیراتی جبو کردستان بیچاری دست بی که نرخاندن آور بگیرم لسر سوریای نو یعنی سوریای نو دی او سوریا بیتن کو کمالگاها نف دولتی کار جبو دکتن یانشی نه اوار باش گوهرتنا کل سوریه بو آلیه که باشه آنگو وقتا 13 سال بره خلق رابو سرپیان دجی حکم باس و حکم سیستم باس و حکم اسد خرابو که ایدی او سیستم او حکم ماباتا اسد نکاره دور درج لسرپیا بمینه و وقتی جرای من او بو که گوهرتنک به دست حکم شامی پیک به باشتره چیتره انگو دموکراسیک به سوریه و حق همو پیک هاتیان جی یعنی او گروه اتنیک دالی مذهبی دینی دا یعنی جی وکیدن وک مثلا کردان لما خواهن حکم شامی نکاری به گوهرتنی باشه که کمال لدور مثلا کردان پرسا کردان لدور مثلا کردان یعنی نها پرسا کرد روژوه که جهانیه سراست نیف دولتی بحثا پرسا کرد تکن در سوریا نو دا کرد چه بکن جبوه چنده که مافن کردان در سوریا نو دا بین گرانتی کرن دوی یکیتیا کردان چه ببری هر تشتی دوی واریدا کرد درنگ جیمان آنگو دکاربون هند دست که دا وقت رابون سوریه چه بون و وقت همو پارتیین همو هزین کوملین روژاوا یکیتیا خوب یک بینن مخابن افتش چه نبو یعنی ده چه نبو نوی یکی دا جی گناهین یپگه گلکه tamam. Neha cihan de bejiten ke kemal. Neha cihan de bejiten yani taybet şandere nev devleti jibo persa Suriye mijin kriza Suriye ger pedersin de bejiten eğer çareseriye jibo keşeya çekdarın ser bi Türkiye'ye u hezen hasede le Suriye'ye da ne editen ve Ravşa Suriye yani Suriye nu gelek xirab biten هند به باوریه دانه وکه سیاست مداره کو ترکیه وی کشی چاره سر بکتن یا ترکیه ایرشی سر روشاوی کردستان نکتن به دانستاندون و دیالوگان کشیان چاره سر بکه هل واسطه ترکیه بخوابن لسر پرسا کردی آن روشاوا مثبت نینه آنگو ترکیه تاج دست بکی بی ev sarıldan çevu 13 sal beri heyanuha dut tiştavune peşkay yek le Suriye rejimi Esad bıça öye İslami Sünni var sarıkum ev tiş çevu ev hezen katın sarıkum şey gelek radikalın yani hem dünya o Türkiye'yi digot ki bana teröristin nuha tabi evde bejin nam teröristinin hem işte demokrasiye pekbine falan hızı usabe خوزی او بکارم خوب بگورن. اما ببینیم با پیشمرد چی چیه.
Almanca ki Türkiye'ci ev bu Kürt devin xudi tişteki. Mıxabın. Yani devleta Türkiye lehundur da mafya Kürt'dan nasnake. Nahalı bir velati 25 milyon Kürt ya. Yani ma ne günah ku hakkı bana ben naskırın. Lisser esası ve kevi o şekli ki açtı khas. Türkiye ne kadar bitişti bike. Le her söz Türkiye ne kadar ki Kürt'ün Rojava bu xudi tişteki. Xudi hakkı ki statüye ki. Ev siyasete gelek şaşa. Türkiye hez avakırına ve kısmı beje. Yani hez milli Suriye. Burası evine ezel milli Suriye'ne. Yani Türkiye avakırına. Kemal. Nuha evana Dinhada hinci dizanin ku şereki giran dinabera çekdarın hesedi herwaha çekdarın serbi Türkiye le mun bije derdura mun bije dürüz buya o breve diçitin. Hen tahmin diken sibe rojeda Türkiye erişi ser Rojavayı Kurdistan'e biketin. Yani Rojavayı Kurdistan'ı. Bale Türkiye ve eriş bike ser Rojavayı Kurdistan'ı. Türkiye ve eriş bike de rojen dahati da. Vallahi yani Ali Rojavayı Ferhat'e şu erişkirin, min biçe erişkirin. Ne basa erişkirin de cihedini cidikin. Tabi o hatereken mezine ki hezen ve Türkiye gredayı erişi roj halate Ferhat'e bikin. Ango منطقه جزیره قامیشلی و جیدنی او خطر هیل پیش tabi یکیتیا کردان هلوستوان و یک دنگی دکاره پیشیلی به تشتی بگره یک شی آلیکاریا او اشتخازن حقناسن dünyayı. Kemal eğer Kürt'i bersıvam bidey. Devletin mezunu ve Amerika ve Rusya. Herkes bini zaman, herkes... Helvest Amerika'yı duyvardı. Kemal, şkerama xuvake siyaset medarek, dema herkes tini zaman, çi Kürt be çi gayri Kürt be, dibêjin Kürt çi bikin, di Suriyanu da, dibêjin piyuste Kürt yek deng bin, yek helwêz bin, yek gutar bin, Kürt bi hevra kar bikin, ji bo vê çendê çaranivîsa xwe diyarî bikin. Yani pirsa girink eveye, ki rêgire, ki berbeste li hember yek rêziya Kurdan, yek dengiya Kurdan? Beli, elbet ez bêjim. Yani ev şertê û pir hewce ne tenê YPG, NKS, Partiya Pêşverû, Yekîtî, ango ev partiyên hîzbên ku li Rojava hene, ev hemû yek bin, ev 13 sal berê heya niha ez vê tiştî dibêjim. Lê mixabin ev tişt çê nebû. Niha çê be ev jî baş e. Gelek dereng ma dîsa lazim e hewce ye. Tu ev yekîtiya xwe çêkin, yek dengî bin û daxwazên xwe jî çi dixwazin eyan bikin. Firsendeke baş heye. Yani Kürt dikarin Suriye'ye demokratik û federal bixwazin. Tamam, gelek yani mıntıka xwe Rojava bikin ciyekî federe. Gelek spas. Helvest Amerika jî pir mühim e varida duye. Amerika Kürdan tenê nehêle. Tamam, beres Kemal Burkay. Ez jî spas dikim. Siyaset medar ku li stûdiyên me li Enqereyê gelme bû gelekî spas ji bo şirovê te. Beres Kemal.